الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mengawripna Allah subhanahu wa ta'ala ayat mana kebegantan usaha bendingan nagian kaya mawdu bab man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahalla Allah أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. Yang mana niyan nasad na tigyan sa tawa unutan yan so mga ulama naguso mga dato si ko kapapaka harama ko piyaka halal wallah udina kapapaka halala ko piyaka haram wallah nasabnar miyabaluin yan siran mga Tuhan salah kau sa iku Allah ay manan yan na minipan ako to niyan so Allah subhanahu wa ta'ala ay marayaga usayan san mahurip Allah na ibaratu so tao na managian agyang kutuwa dato o di na di magustad piyaka halal yan nagyang kutuwa haram lagi dagyang kutuwa kainom sa palabrag na upama ka unutin yan naguparatian yan to nasabnar amya simben yan nagyang kutuwa dato udi na ustad piyaka halal yan so piyaka haram wallahu subhanahu wa ta'ala pakabrig mahurip na Allah udi na so nga ninsan mahurip na Allah subhanahu wa ta'ala lagid mambuanan so mga tawa pagpaka haram niran agyang kutuwa piyaka halal wallahu subhanahu wa ta'ala na upama ka so manusia na unutin yan so mga tawa pagpaka haram niran agyang kutuwa halal wallah lagi do mga padasada mahurip na Allah na sabnar amya balun yan siran mga Tuhan uri na minipan ako to niyan siran siku Allahu subhanahu wa ta'ala ay mana na didin ke paro nagudidin ke pakay ubas so taw na unutan niya nagyang ko to padataw malagi do alim udi na dato udi na ampiaan to na unon apiaan taw unon ataw na diyon din ke paro didin ka paro uban yan unuti si ko kapapaka halalairan ko piyaka haram mo Allah udi na kapapaka haramairan ko hilal wallahu subhanahu wa ta'ala ka upama ka unutin yan siran nasabnar amyasimben yan siran sa miyasu aswat yan siran amyasimben yan siran aminipan ako to yan siran si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. So Ibn Abbas radhiyallahu anhu namyatiru yan yushaku an tanzila alaykum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar ay manan yan tigu Ibn Abbas radhiyallahu anhu may tubot tigian udi na miyakaran ni dinagyang kotuwa kapakatoron rekano agyang kotuwa mga ator siksa ama kapupuon sa langit mana pengaulugur kanu agyang kutuwa tigin na ator ama kapupuon sa langit sa isiksar kanu anda ba na tigu Ibn Abbas idiya karkanu diteruon apiteru Rasulullah pagaloy na karkanu sa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orian yan na supak niyo uri na surang niyo sa aya niyo ipendawan agyang kutuwa kateru o Abu Bakar wa Umar mahurip Allah ay mana sebut sagyang kana na kateru o Ibn Abbas na didin ka pakay uba sopaka agyang koto kateru o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya isupa kuno manusia na so salakausan kateru mahurip Allah subhanahu wa ta'ala kateru o salakawa manusia api antaw na unon api antaw unon ikikateruon ka ulama tarima agyang kutuwa kateru o Abu Bakar o dina Umar o basopakan ko kateru o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
na ayapan so katiru o salakaw kiran mahurip na Allah. Aso Abu Bakar wa Umar naginan so mga umat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pipa katatara lebih naguda alawan nirana maka tatara lebih sagyang kaya umat o Nabi tan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siran so ya maka tatara lebih pun ko mga sahaba ridwanullahi alaihim ya ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa di ko mga tawa pumakasul ko surga ko dahiran na kapamatay na kasihan o Rasulullah asiran na mga tao sirang ko surga mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamana nagyan ko tuwa piyaka halal o Islam ang gulalang ko Quran antaka hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuto din ni halal naguso piyaka haram o Quran nagu hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyuto din haram mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Adiun din kapakaya isopak sagyang kanan na katiru Allah na katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so nganinsan katiru mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ya turub no Imam Ahmad bin Hanbal atigiyana ajibtu liqaumin arafu al-isnad wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnatu asyirk la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zighi fayahlik. Ay mana niyan tigo Imam Ahmad bin Hanbal ini kamu masak na tigin so mga tao kaya to kawaniran miya kanaliran so sanad o hadith nagugyan ko to kapakatititu niyan. Maana agyan ko to kapakatititu agyan ko to hadith. Orian yan nadirang kuan kaayab kuan nila nagyan ko to Ra'i o Abi Sufyan. Si sirab sungku Ra'i Abi Sufyan maana katiru o Sufyan. Aswallahu subhanahu wa ta'ala napitiru yan sa Quran. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Pananggila yung mga tao so siksa pananggilay o mga tao agyan ko to siksa pananggilay o mga tao ubayra na pagkasupak sukatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o basiran na masugat fitnah yan ko to mga tao surang niran supak niran sukatero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at Allah pananggilairan o bakiran maka tanah udi na may sugat agyan ko to fitnah udi na agyan ko to siksa masakit mahurip na Allah gulalan may sabab sa agyan ko to kapsupa kairang ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Peter o Ahmad bin Hanbal tigina atadri mal fitnah katawan ka atiyan ni Peter na fitnah sa agyan ka na hadith o udi na katiru Allah subhanahu wa ta'ala atigina al-fitnatu asyirk atigina fitnah nagina natigiyan so asyirk kapanakoto kipanakoto sa ikwallah la'allahu idha radda ba'da qawlihi kapag atigyan na so tawa surang niyan o di napsupak niya nagyan ko to sabad ko katiru Rasulullah na mapadalam ko puso iyan nagyan ko to syai'un minaz-zayg maana pad ko kapakasilay na umakasilay na makasilay kanyan na fayahlik na mabinasa pangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamana nagyan ko to kapsupa kako hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kalala kadustaan gitu ni miya kalala fitnah katagu ko puso pangurip Allah na andan ni katagu to ko puso pangurip Allah na mabinasa sa manusia mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Miya terupan miya katitiyan ko Adi bin Hatim annahu sami'a amatanas kanyan na miyan nagyan so Nabi sallallahu alaihi wasallam pumbatian niya nagyan kaya ayah katiru Allah ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum min dunillah wal masih ibn Maryam wama umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال
alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunah wa yuhilluna ma harrama Allah fatuhillunah qal bala qal fatilka ibadatuhum. Ay mana niyan? Yan Abu Adi bin Hatim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam apmatin nagyang kaya ayah. Ay mana nagyang kana aya. Ati Allah subhanahu wa ta'ala. Biya Iran, so mga ulama Iran, nagusto mga dato Iran. Arbaban ang mga Tuhan asala ko sa iku Allah. Agusto Isa bin Maryam. Ada ini sugukiran, inunta sa gyang kutuwa kasimba Iran, kutuhan isa-isa. Maana sa Allah. La ilaha illahu. Da Tuhan na patut asimba na inuntas kanyan. Subhanahu amma yushrikun. Sutis kanyan, naguangya si ko mga syai'a ipupinakuitiran si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. So, kan garo, adi, sagyang ka na aya, natigo adi, ko Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Kenapa misiran man simba? Nato na pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana suka teru adi. Atiya na ko Muhammad, ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mi simba sa mga ulama amin, nagul mga datu amin. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bedi ko nasiran na pupaka haram nira nagyang kutuwa piyaka halal wallah. Na pupaka haram ni mambu. Nagu pupaka halal nira nagyang kutuwa piyaka haram wallah. Na pupaka halal ni mambu. Tigo adi uay. Natigo Rasulullah fatilka ibadatuhum. Nagyuto din ni simba kiran. Gyuto ikap simba kiran. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sebunsan. Nasukaw nuti ko mga ulama. O di na mga dato. Maurip na Allah. Si iku kapupaka haramairan. Ibaratuan na kato na ulama. Kapupaka haram niya. Nagyang kutuwa. Piyaka halal Allah. O di na pupaka haram nirana. Pupaka halal nirana. Nagyang kutuwa. Piyaka haram wallah. Naso kauno tikiran mangurip Allah nagiutu mangurip Allah subhanahu wa ta'ala nagiutu din ikap simba kiran mana aso manusia peperhatian yan so pedataw dato anta ka nganinsan antaw nuna manusia si iku kapsupa kairang ko hadith Rasulullah udina kateru Allah subhanahu wa ta'ala lagi du kapupaka halalairan ko piyaka haram wallah udina kapupaka haramairan ko piyaka halal wallah nagi turun ni kapsimba akiran anna may sabab pro na may penakoton yan siran si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Maana agi turun ni penakoton si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Maana mi akalalaw tuha padustaan mahurip Allahu subhanahu wa ta'ala. Dito na buto bisa diya ka, kapan gani wasura ko. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.